Sopia long iroi penari si ke paman pona chojor chulang ahiti inghan ahiti mande. Popili alang ke pada jok khandong demalong inghap trok an NEEPCO atum kangpupon. Gujarat along mongwe pike jabajok rong suri si arong along mekawe. Karbi Anglong Live adaba berta long penili sami mirinan sepi pini bertang ton pen arjuk panikta. Non malom long rialo prekjam ahawara long RVK jang ington te chimit me pin ason sidolo. Lason si West Karbi Anglong ahawara long sitami RVK jang ka chimit me pin ajok radatum kisung kasiksa kachetong nang dopiklo. Vosi ke ciklo ni phai krit trogar ni Keronia long Sopia long iroi pen arni si ke paman ponver ahithia long Karbi Anglong Live apherang kya hin pen haladak chojor chulang behabe parlapen radatuk labangso RVK jang kachimit me pin penajok kisum kachetong nang apotha kachini ponji aphan adimaklong humri damlo haladak adimaklong antipale pen kithek ponlong atengke chojor chulang kinam kiret bulat ahithia son kalidensi inghana pulat nang naklu kusi pachini pon athe labangso hithialo kidam kirang aphan kengka misita saklong adin abi inghan na pen langbung pleng concept labang so pen ajo hormu horta ta tunam pon jipek atung sitami tunam pon pedet hormu nam pon chi pulotang te inghan ajo jehela pon tepsi akula da lokan lej labang so pucha halada kula katiti dun vek abang tu pen te pachini pon tenge Keronia hitia long RVK jang pen lang katiti wok along kedam ke rang kasiksa kedokpo kajok local committee atuma phan pinpura lo sitami Pajer ponlo. Bon sitame thangang thekta avi pusi nang pachini dun. কইছিল বাজার কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমি জনাইছিল কোন হয় বাজার এই বাবুরাম ফুলাপুরি আমি মাতো ইয়াতে মন্দিরের লগতে ঘর তাতেই তেখেতৰ ওচৰত আমি এপ্লিকেশন দিছিল বাজার কমিটি ইয়াৰ লোকেল কমিটি তো এমএসসিৰ ওচৰত যোৱা নাই তো এমএসসি যোনে আছে তেখেতক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ বজাৰৰ ৰাস্তাকেইটা অলপ মেৰামতি কৰি দিয়ক নহলে তো আমাৰ একদম বহুত অসুবিধা হৈ আছে বজাৰত আমাৰ বেকাৰ হৈ আছে আজি গোটেই দিন মালে বিক্ৰী হোৱা নাই কাস্টমাৰো আহি পোৱা নাই কাৰণে এইটো জনাম Birda kiri ponlonga tengke labangso hithi ke paching thur ponji phanpura achiklo jonwang sitame pula disia long sika inkoi an government mate Karbi Anglong Trimas Council pen tax rung ponverlu labangso hithi along kaddo kawe pangrung pen pulat hum pharopli an doji bon sitame langke pali a hor la pen kiter ke ya kewarji aphan non puta warsai pon pina পড়া বলে টাকা না হয় এই কারণে এনেকুৱা আকো আহিলে কাম কৰিব এইটো কথা কিন্তু ইমিডিয়েট ৰাস্তাটো হেৰি কৰিব দিব লাগে বনাই দিব লাগে নহলে আমাৰ বজাৰ দিন যদি বৰষুণ হয় এনেকা অৱস্থা হৈ যায় কাস্টমাৰ সোমোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই একদম যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা হয় আৰু আমি যে আহো বজাৰত সেইফালে ৰাস্তা ইমান বেয়া হৈ আছে গাড়ী সোমাব নোৱাৰে আমাৰ গাড়ীকেইটা ওলাবলৈ তো বহুত ডিষ্টাৰ্ব ৰাতিপুৱা আহিব নোৱাৰে আজি ৰাতিপুৱা মাল দিয়াৰ সময়তে মানে যোনটো মাল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আমাৰ ভিটাত আহিব লাগে এইটো আজি 12টা হৈ গ'ল কিয়নো ৰাস্তা বেয়া গাড়ীটো ঘুমাব নোৱাৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতি labangso kisung pen ke pajok ponji aphan local emisi aphan sitame kulat ke do tum pen kachuningri padopondo halapu rada hin pen ke than pon tu ke lapu hendo rada tum kachethan congress atum government kang ye hut ke development akam claim thek thek ami thanga poga phansi chema thachot BJP atum si claim thek ji central government ta BJP atum ke chari mepik ji polo bonsitame non ke thek ponlong ke surihini ra kripli pen non an ningkan serkep lengpon etlo sitame non anta na hokta towar ke ni avi kusi ningji pong यदि तुम अंदर ना मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस का सारी बमपुर के माने डेवलपमेंट काम क्लेम की कुछ तुम मतलब अंतिम ना मतलब बोला है कांग्रेस के डेवलपमेंट वाली सब अमीना पॉकेट संति मथारो सेल्फ मथारो मथारो ऑफिसर मेरी तुम आरोतिना कारबी वर ऑल इंडिया मत मथालो दी बीजेपी गवर्नमेंट के मिपिकलो बांगटे मिपिकी अथेमा तुम के राज्य सरकार माने एकदम क्लेम के दाम उजी तखन सिर आथान हेरेलो तबे नन थेलंलो नन बांगे क्लेम भी बांगली तोवार आंदा जो इवन तोवार नन इवन एकदम नन अन नन पिठो के बसन ले आलो 2014 पे नन सेंट्रल गवर्नमेंट के सरी तान अन 2023 an elo kita me along kinda तोवार के मियाबे कासे इली तुम
non ma thau nang ko BJP government kan me rat inchin ho na si kisung ke boy to war non na dag dag ri tang bang ke eli tum bodar pulo Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Lai Wosikni Phaikret Trogarni North Eastern Electric Power Corporation Limited mate NEEP CO atum Dimahasawa long kedo Khandong Dam mate Khandon Langketeng along Kopili alang RJK bat ponajok Langkepali ang hap trok an kangpu pon Birta kiri ponlong atengke labangso alam the kachiparai pon nang kok lake kedam tang irui sipen RVK jang chimit me pin lapen sang sepin ajok Kopili lapen Khargol alangroy langarji ke batpi dokoklo laso jok sai jok je NEEP CO ahin pen Khandong Demalong ing hap trok anta ing pupon etlo pinpur dam sinang kedam tang aningkan NEEP CO ahin pen 75 megawatt a project kedeng ponalong lapuson RVK jang chimit me pinajok langarji ke bat pon pigajok charchak un eamat ing ten pon clean lo labang solong pen nangan akan hok dolo lapen saido ansitami ing ton pon etlo non pu ansitami labang so kan hok along jipapleng pon un elang piniarni ansitami labang so kichok che ke dolong kachipakeng pon ji aphan siding pon bomlang halapu Kopili alang roi alang sitami danger level pen athaksi do bomlang district administration akin pen un an langroi rai kido ara datuma phan chirok tok amai Iponsi langroi pen kachepa helora kithir klong adim an kacheterek ponji aphan pachini lo lapen administration asai kamatum pen BDKN pon bom ji aphan ta pachini pon State Desk Report Karbing Long Lai Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dhulajan sarme rong paro pen nili kiswa kilahlo je nili te bang ajon area ajon kisu timi ki juro kido si along along hina biji dwai ki en penta kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek silong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwon adwai orjo bidik adwai la kichul pasinon kimia tek silong lo la sin Klardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Gujarat along rialong mongwe pimate cyclone biparjoy ke japona jok rong siri si sose arong along meri hing kana hoga jok me aviden pharo isi dokai biparjoy pen ke pang chengmati kacheleng a trains do ansitami malom so pora phanki pasang ponang etlo lapen our side pawe ponang koklo labang so mongwe pi Gujarat biparjoy long ke japon ahir kang tangraga jok banghini apran ke dam nang lapen banging kora hini atum aringa huke soberta ripon long lo laso long thengpi thengprang kaching lok pen kecheng lok kipur pen gari motor hem biri hai setami kapan hok pontolo labang so mongwe pi puthot Rajasthan long ri anathusi kepang no ponthulo Indian Meteorological Department hin pen ke pachini pona tengke cyclone biparjoy ke jap ahir apor pen jum ponchetsi Gujarat Saurashtra lapen Kuch ahawar along anabangki cyclonic storm asonsi Japon ho lapen anikang sama pora hut anabangki deep depression angdeng an nangle thupo Gujarat along government asai kamatun pen ki than pona tengke non an pharo khora ingkora pli an athengpi lapen meri hing thengpi purponlo laso jo Gujarat along suri si arong along ke me avidetlo labang so long Bhavnagar district along poso tum hanwe kiwi damalong hanwe atuma phan ke pajok dunji puamat apran dunjui lopusi pachini pon labang somong we pimate cyclone biparjoy Arabian Sea along si kidam tang ni kebani anpen nangja bom rang bom si ni phai kreponi anabangki Gujarat jakhau pordalong an nangpali
labangso ahu tomon ki jap kang tang laki 125 km/h lapen 140 km/h adaksi japondo lapen kidam tang wo signify trade trogani anabangki 100 km/h lapen 110 km/h adaksi japondo Indian Meteorological Department Director General Mrutyunjay Mohapatra hinpen kithan pona tingki Rajasthan along rialong niphai petrok lapen petrok siarnike RV thepikji athe labangso cyclone non amar northwest anathusi pangno ponbo National Desk Report Karbing Long Lai Kidamtang wo signify crate trogarni Diphu Arboretum cum Craft Center along Kithom Autonomous District mate ST Parliamentary Constituency angkang BJP Racharia songatum pen phirangkya mai padupon phirangkya mai along BJP Sarkar det piadang along kichari pon angbong kachingthura sai moputha chethan pon Lason si kidamtang surihini ra crepli aningkana hut det pi kichari pon ji aphan Bharatiya Janata Party asong atup jakong chilong lok pen aphi pining surihini ra ingkora ke thom aningkan anabangke Prime Minister Modi ke Japon asorkar ningkan sirkep an nang plengtanglo bangso ningkan sirkep angbong det pia dangalong BJP Racharia tum radaphan kilang pon la pen kachingthur asai mo ki claim pon aputhak kiramtang wo signify crate trogani pherangkya mailong BJP National Kongchon Bang Pawan Kumar hin pen than pon लेकिन मित्रों आपको इन 9 वर्षों में अगर 2014 से 2004 से लेकर 2014 में इस देश का वर्णन होता है तो हर तरह भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी आतंकवाद कहाँ किसकी किस समय दुर्घटना में हत्या हो गई कितने लोग मारे गए ऐसे अनेक प्रकार के संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से समाचार प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते रहते थे Kidamtang surihini ra crepli aningka Narendra Modi a sarkar bang det pena bangki det pia dangalong kachingthor asai loksi kidam Article 270 asonson madu atumta ki othai he a constitution lo bonta Narendra Modi hin pen Kashmir along pen hekdam joksi non haladak ki joi kelangatum dam hailo Lapen Article 244 A banke Moarnisi ke chunvekji pusi pherangkya mailong MP Horen Singh Bepen ningje pon গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যেটো নেতৃত্ব দিছে যে সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়লৈ আমি গৈ আছো আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যেটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা যেটো আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া কলে আমাৰ এই ডাঙৰীয়া কলে Bangso pherangkya mailong National Kongchon Bang Pawan Kumar Goa Minister Nondita Garlosa MP Horen Singh Be EM Rite Singh Hi EM Richard Tokbi EM Madhuram Lekthe Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ajit Kumar De Lapen MLA Vidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Rong Hangatum Pen Chetong Dun Rengti News Report Longsoda Ingti Karbi Anglong Live Tang te pinya da babirta ki lapan si kang ton pani blog